bakunzi b'urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Tugeze rero muri wa mwanya mbagezaho inkuru ziba ziri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bugiye kujuririra icyemezo cyo guhagarika iperereza kuri Agatha Kanziga. Umunyamategeko wungirije w'imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi mu manza z'ababuranishwa ibyaha bya jenoside, Maître Gisagara Richard yatangaje ko icyemezo cy'abacamanza b'Abafaransa gihagarika iperereza kuri Agatha Kanziga kizajuririrwa. Abo bacamanza bo mu rwego rw'iperereza ku itariki ya 20 Kanama 2025 bafashe icyemezo cyo guhagarika iperereza ku ruhare Kanziga wari umugore wa Habyarimana Juvenal ashinjwa muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Abo bacamanza basobanuye ko Kanziga atagize uruhare muri jenoside no mu itegurwa ryayo, ahubwo ko yagizweho ingaruka n'igitero indege yari itwaye umugabo we yagabweho tariki ya 6 Mata 1994. Imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi mu manza za jenoside mu 2008 yatanze ikirego isaba ko Kanziga akorwaho iperereza ku ruhare rwe ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri jenoside. Kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda tariki ya 9 Mata 1994 hashingiwe ku itegeko rya François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, iperereza ku ruhare rwe ryakozwe mu minsi 3 ibanza ya jenoside. Muri Nzeri 2024 ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu bushinjacyaha ryagaragaje ko iperereza kuri Kanziga ryakozwe ku bikorwa bike ku gihe gito kandi humvwa abatangabuhamya bake. Iri shami ryasabye ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga byo kuva ku itariki ya 1 Werurwe kugeza ku itariki ya 9 Mata 1994 imushinja n'ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Tariki ya 18 Gicurasi 2025 abacamanza banze ubusabe bwa ririya shami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu bushinjacyaha, basobanura ko nta bimenyetso bigaragaza umugambi wa jenoside umugore wa Habyarimana ashinjwa. Icyo gihe rino shami ryarajuriye, ariko ku itariki ya 20 Kanama abashinjacyaha bashimangiye icyemezo bafashe mu mezi 3 ashize, ndetse banafashe umwanya wo gusuzuma ubujurire bwatanzwe. Uyu mwanzuro washimishije umuryango wa Habyarimana barimo umuhungu we Habyarimana Jean-Luc ndetse n'abandi babashyigikiye, bagaragaza ko dosiye yo gukora iperereza kuri Kanziga yahagaritswe burundu. Maître Gisagara kuri uyu wa 22 Kanama yatangaje ko nubwo hari abawishimiye barimo abo ku ruhande rw'abagize uruhare muri jenoside, abayihakana, abamunzwe n'urwango n'ababashyigikiye, iby'iyi dosiye bitararangira. Yavuze ati "Ntimucibwe intege n'ibineza byo ku ruhande rw'abajenosideri, abahakanyi, abamunzwe n'urwango n'ababashyigikiye. Iyi ni intambwe imwe gusa muri iyi dosiye, haracyari intambwe y'ubujurire no gusesa urubanza. Ntabwo iyi dosiye yapfundikirwa itaragera muri ibi byiciro byose." Uyu munyamategeko yagaragaje ko muri Gicurasi penati rwa rwego nyine rushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba yagaragazaga ko itemeranya n'icyemezo cy'abacamanza cyo guhagarika iperereza kuri Kanziga, bityo ko imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi yizeye ko ubujurire buzatangwa. Gisagara yavuze ati "Nta mpamvu yatuma ibiro by'ubushinjacyaha byamaze kugaragaza ko bitemeranya n'abacamanza ba mbere bihagarika iyi dosiye itaragera ku bacamanza ku rwego rw'ubujurire nk'uko itegeko ribyemera." Ese kuki abacamanza badashaka kuburanisha Kanziga? François Mitterrand wategetse ko Kanziga akurwa mu Rwanda yari inshuti magara ya Habyarimana Juvenal, ndetse yashyigikiye ubutegetsi bwe ubwo ingabo za RPA inkotanyi zarwanaga urugamba rwo kubohora igihugu. Kuva Kanziga y'imyaka 82 y'amavuko yagera mu Bufaransa, nta kazi kazwi yakoze, ahubwo yatunzwe na leta y'Ubufaransa. General Major Tayad Paul rwarakabije muri raporo y'iperereza ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yatangajwe
mu 2008 yasobanuye ko Kanziga yamaze igihe kinini ahabwa amafaranga n'urwego rw'ubutasi rw'Ubufaransa. Mu mafaranga Kanziga yahabwaga na ruriya rwego hari ayo yohererezaga Koloneli Aloys Ntiwiragabo uri mu bashinzwe umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ibi byashimangiraga uruhare ruziguye rwa leta y'Ubufaransa mu gutera inkunga uyu mutwe. Umusesenguzi muri politike Tite Gatabazi yabwiye ko impamvu zituma abacamanza bo mu Bufaransa banga ko Kanziga aburanishwa zikubiye mu bisigisigi byo ku butegetsi bwa Mitterrand bikimurindiye umutekano. Yavuze ati afite amabanga n'Abafaransa mu ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside. Indege y'Ubufaransa niyo yaje kumufata hano. Kugeza n'ubu atunzwe na leta y'Ubufaransa uretse duke akura ku ruhande, ariko kuva agezeyo ibiro bya perezida byatanze itegeko ngo ntazagire icyo abura. Gatabazi yavuze ko mu myaka 31 ishize ubutegetsi mu Bufaransa bwagiye buhinduka, ariko Kanziga afite abantu bamukomeyeho. Ati abo bantu bagenda banarenga umurongo wa leta iriho, nibo bagishyigikiye na Gata Habyarimana. Hahishuwe uko umutungo wa Kabila ukubye kabiri ingengo y'imari ya DRC. Urubanza rwa Kabila rwateje impagarara nyuma y'uko abanyamategeko ba leta batangaje ko afite umutungo uruta kabiri ingengo y'imari ya DRC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine y'umwaka wa 2025, ndetse n'uwariko Dangote ufatwa nk'umuherwe wa mbere muri Afurika. Mu rubanza rwa Kabila rwabaye ku itariki 21 Kanama n'ejo hashize 2025, abanyamategeko ba leta batangaje ko afite umutungo urenga miliyari 32 z'amadolari y'Amerika. Aba banyamategeko bagaragaje ko ingengo y'imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ya 2025 ingana na miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika. Basobanura ko umutungo wa Kabila yasahuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ungana na miliyari 32 z'amadolari y'Amerika, bityo basaba urukiko rukuru rwa gisirikare gutegeka ko ufatirwa. Bagaragaje ko Joseph Kabila afite umutungo uruta uw'umuherwe ariko Dangote, nyiri Dangote Group uzwi mu ishoramari rikomeye ku isi yose. Dangote afite umutungo ubarirwa muri miliyari 28 z'amadolari, akaba afatwa nk'umuntu ukize kurusha abandi muri Afurika. None Kabila we ari muri mirongo. Avuga ko mu myaka 7 ishize Dangote Group yashoye miliyari 25 z'amadolari mu nganda zitunganya ifumbire, ibikomoka kuri peteroli ndetse na sima. Nubwo nta bihamya aba banyamategeko ba leta ya Kongo bagaragaje, bavuga ko Kabila yasahuye igihugu kugeza ubwo imitungo ye ayishora mu bikorwa byo kugisenya. Nta raporo yigeze igaragaza ko umutungo w'umuryango wa Kabila ugeze kuri miliyari 32 z'amadolari y'Amerika, nubwo bafite ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye mu gihugu no hanze. Mu 2017 isesengura rya Congo Research Group ryagaragaje ko umuryango wa Kabila ufite amasosiyete menshi yunguka miliyoni, ariko ntiryavuze ayo mamiliyoni ingano yayo. Mu 2021 iperereza rya Congo Hold Up ryerekanye ko umuryango wa Kabila wakoresheje miliyoni 138 z'amadolari y'Amerika mu buryo budasobanutse. Abashyigikiye Kabila bagaragaza ko yasize miliyari 2 z'amadolari y'Amerika muri banki nkuru, ariko ayo mafaranga nayo akomeje gushidikanywaho. Abanyamategeko ba leta bongeyeho ko Kabila yahoze yitwa Hippolyte Kanambe, yari umunyarwanda wahinduye inkomoko ye kugira ngo ayobore Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka
18. Bakavuga ko rero mu gihe cy'imyaka 18 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari iyobowe n'umunyarwanda Hippolyte Kanambe waje kwiyita Joseph Kabila. Umwe mu banyamategeko yaravuze ati niyo mpamvu tuvuga ko uyu muntu ari umunyarwanda, yagizwe umunyekongo bigera n'aho ahimba nyina, nk'uko twamumenye nk'umuhungu wa perezida Laurent Désiré. Mu iburanisha ryo ku itariki ya 7 Kanama nibwo abanyamategeko batangiye kubwira urukiko ko Kabila ari Hippolyte Kanambe, umunyarwanda wigize umunyekongo mu buryo bw'amayeri. Kabila ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu, kwica urubozo, ubwicanyi no kuzimiza abantu, kubarigisa cyangwa kubanyuruza mu Kirundi nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ashinjwa kandi kugaba ibitero ku basivile, ku nkambi, ku bitaro, ku mashuri, ubuhotozi ku rwego mpuzamahanga no gusahura nk'ibyaha by'intambara. Ubutegetsi bwa Kisekedi bunamushinja icyaha cyo kuba umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, kuwutera inkunga no kugambanira igihugu. Ubushinjacyaha buhamya ko Kabila ari we umuyobozi w'ihuriro AFC M23 kandi ngo yanabigaragaje ubwo yasuraga umujyi wa Goma na Bukavu muri Gicurasi na Kamena. Abanyamategeko baharanira inyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabye urukiko rukuru rwa gisirikare guhamya Joseph Kabila ibyaha ashinjwa. Bavuga ko yiyitiriye Laurent Désiré Kabila kandi ari umunyarwanda.